Афанасий Никентьевич Николаев Нюрба Аканазыттан төрүттәк. Устудион кемигер төрөппүттері утуусу болуқтан туоран. Тулаяк болу кыһылгатын сери нигер билен. Кыһылганы эрейи эңеринен телбите. Тига колкостак. Ота көннөрү багына йогота. Кыраддак менен тон кеннеген жаным колкоска кирбиттере. Оннотон тига огота очоттон биринен кайыстыбага каяндаганы үлехет болан таккар. Беккереттен сагалан. Өнөк комуютуттан ара сүлеттен онтон датынтан бартыгар оккомаска бартыгар кыттан улатын истанайы бартыгар кыттан ер. Онноту бултур. Булчут кыроо химбир баракка тухактыр, кушка тухактыр, ковакка тухактыр, онтон сааланар. Ол стадиятын бартын ашпак кейім. Бирге терәппет оттен элбек агам боллагана эдереддагана букатын оғаддагана оны хүгәттүйеддігер жоннар күченнар бодойбаға жебіттер. Онна бодойбаға лаппы кей. Онна бодойбаға ара сөйлеға көмі хүлетігер, мас от хүлетігер баратығер күттен мәнен түйеддөншетігер. Дойдытыға тәннен кәлен. Өл болбут, онтан мен оны соғымын. Оны оттан оны соғымын. Ондық. Онтан соғатаған жабы ордағы жабын. Сери кемигер баянына балахынне болан тылгулы жиржонга эппетнес өссөрдүк эте. Тын катыдыттан сагалан кихе койукка жери үле. Барата фронт тухатыгар, барата кайы тухугар ден тумулу гати. Лозун каз бирди кені күстах саналаныга, дойду тухугар кылаты келлериге эбэхнес жире. Мен 1939 жыллақа дойду бар хетті кыластақ марқа школатын битерамаран билуга петушелеші верене кәлбетім. Онна 2 курсу битерен. Ол жаным 39-қа инем 34-ға амел биттере. Онан тулая қалтым төгірік. Ол хин дойдуа бар баққа хайын билу коратыгар арашылаға баратыгар елларға онна манне тереттелер күлеләчібін. Кырада болар. Уруста тахытыгар онтан датын үлелерге балықтан дағаны, оттаған дағаны арашылыны баратын үлеләчібін. Отто ол дойдуар оттабыт боламын, оты шөйдің оқшамын өңіннеуін мұньямын. Онна Москвакка бартыгар үлелер етім. Онан төдден 1 жыллақа 2 курсы бітертім кәнне. Балык хавата керелли бите билуга хырып заботтен. Онна киреммен молодежный бригада балыкты хырыттақмына. Хери болбута. Оча ол ханжаны баянны верак көретеретілер. Бұл күчіла баянны верактен. 16-тыттан төдден тоғуадылы хаста жонныры. Онна нахайын хериге бар яқтақ. Дорубияларынан хериге бар яқтақ баянны вәсінна жонныры. Баянны вәсінне хуу верепеттер. Онна жолонны веретиге күхін ұстата. Маста жонныры барытын күхінгеттен алтынны біте ешетінне ханылықтан саңалан. Хасқы дылы веріп бітті. Онтан төддені сылла қайын бәйгер армия бар біті. Бойын саллат разведкаға сыры түгеннеріттен біліңі дері әлбәғақты бат. Разведка жантыл кістерен ден өздөбілі күтті. Кытанақтық еңметі өтчі боллаға. Бидді опотырулы хырыттақ бұтынаттан бір отделениеттен ағыз сәтті боламыд істақ бұтыны. Инні бітігер ол қаста кеші шүрен еребіт, бейттен қуатан. Сысы барда өтігелаты бұт, тоқтан кейбіт тоқтауаттар. Онтан bir toqtu avtomatından üddelerine tığlı oqtoqtalar kota turallar. Qastaki tabahda buhillah. Onu bir kihine bollana buhağanan burağanlar Irak'tan burağan. Kakkalehe herkehe bitiger mannati her bitter sırası. Manan onun sırası erediyen kan. Ondan otta bir süsseni hevit ondan iki kihine atan tostu puput bir apsırı emi atan tohutamaran siten tibi bitmanna
Karakirong oston ererevit. Olate ihin mana kayatardar bu haktağın tunan. Onu bu canılamaran ton şu heddağavit. Ürük haktağ. Ol ürük yağını higer bollağına tuvağa seviyeska sünüska kalbat ağın turne şiviyas jonnara işbihänginen tabarevit. Onu tunnol kontraraзведка tuttar baput nuuchalı hurwa hoqmarata japur nuhuruktaat volka kartus kala. Onna da uriyaga mars kalatıgardı tuaqadu üllelir bir nuuchongonyara. Varevit onu hulus palavat al razvedçi olattar körenler bu bir bilir onya butal. On tukuto japun işbihäne. Onda kolor var. Onda da bir de ulahancı ne şturmalağım bol butete. Pekotalar kayın bakkalar artilleriyle ne tıgalan ne kipikçe gene Balbanka tuğunan küçte artilleriye Balbanka'dan ıppıta olağına atan toğukoten ulahan separativliğine kipikçe kıbırak valla. Manan tühem manan ona kurdarı takkan olanlar tuğka hıtar. Ol buri eşki bekka sınırya tağadık. Toğuta kotan ahra bitta kurdattı bulca olduk. Onu usturmala pıttara. Onu miettan ulahan sütükte ağatı bitta anlattı. Ilsıga kamila süpüt bihi ulahannak. Onnuk tüvetteler bağlılar atıttar da var bu lohtara. Afanasini kinçevis serikenlitten de dütür ergilden eyle hologu tutusputnan barbıta. Jakusayga öne salcan oloğun argıhın çorapçı tanağıttan törüttağ Maria Ivanovna Zakharovna bulan buru taharbıt belegem neritten biligin 6-11 sılı bolbut. Çocuğum bir yıllaha çorapçı listetim bitiremmin amma ruyon orkas bitim. Ruğumuna seri bu Allah'ın gün biter bitim. Onun bu pusunu bir yaşar bit gerek uğraş bu da. O gün seri bu Allah diyen ortay diyetten nüçak uçut albıt tahsan tağca takkan hep bile. Onunla min tağca icretim. Ve rahanlık istebitim. Bu seri diyen kuantılı bunların öldüretim. Ondan iki yıllar partine eskola ıpıta araykom. Ondan iki yıllar partine eskola veremedim. Al verene heccan bu apanasın ne kentiyevi karşıbitim bu kurakka. Onu bitiren maramın kililiğin yol bulanmış çorapçıya takılıp bitti. Çorapçıya takan bir sıl rüyan kayıtıgar. Redaksiyetigar piyetir sekreterinden ilerleyebitim. Ondan ki редактор дыгден бывшей партийная школа Красноярской габарбыта. Төшül veremmedik kenne bilüge köspekpik. Olduk. Ondan ıla bollara but 6-11 yıl birge oldu. Neyse Allah bu duvan siyennek bit. İki hoş yenmek bitti. Olduk. Altı sıl bir galur cennette kadeben. Onu kurduk. Ondan sonra illa yaktık Allah. Onlar da bu diyen tümük tübün.
Весенний поджог травы – причина лесных пожаров, угроза населенным пунктам и экологии. Предупреди пожар, избеги последствий. Поджигать сухую траву на территории Российской Федерации запрещено законом. За нарушение требований пожарной безопасности – административная и уголовная ответственность. Не нарушай закон, сохрани природу, не играй с огнем. 13 мая. Открытие магазина «Доброцен». Продукты, товары для дома и сада по выгодным ценам. Покупайте и экономьте. Нижний Бестях, улица Ленина, 30. Клиника «Варикоза нет». Первичный прием хирурга-флеболога с УЗИ обеих ног – 1000 рублей. Звоните 319 019. В Технокризис цены ниже, чем в магазинах до 70%. БУ «Техника» с гарантией до 90 дней. Технокризис, Ленина, 38. Тыгынчы 967 сыл республика ветерандар себеттері терилер. Оттон бүлүлүгөр ветерандар себеттерин териге Афанасий Никентьевич Бертүгүс сыратын урбута. Сери таланыгыр сүппү жөну көрден булуттан сагалан. Улуугар үз гөрө ятын дилинер бет, ухун юлерге атнар кыктаналан сесеспет белие калааттаах. Ол кеме олығын бир келдис кеме быхытнан сыналыр. Ветерандар хебеттер оттан бастан териллеригар ағуан сеттахыллаақа териллеригар онна ветеран себетін президенті лаңор бұттара улуска. Мен уже пенсияға таққыбытым. Олар өтім персонаны пенсияны болағаны жәнман үлелі дебіттір өтті кейдаған. Онна ары себет инструкторынан ұлбыттара. Онна тия үлетінен нағаны. Онан бүкайқан қамнағы береділер. Кәннекі берер болтыр. Оны ұвастан алақ басқа дебіт. Онна тол отчаға қаста шүйінен сери ветераны бар. Отчаға ара 5-6 кеге бар болуға. Онна түйіл ветераны ден оттан ақсаны білдібет қасты көтчет. Олар ұлғанды ағада хатыр ден суақ ол білін ағарадагын берерге онна өте кәннекін ағарадалағын бол бұтығыр онна ұлғанды күлелі әбіп. Онна тұчу өттағын бар болған. Онна тон хамы ұлған үлебіттен ол олақ жағақ бапыру, харас бапыру бахам болған. Ол тахаттығыр главное память кенигene оңа боппут улус кени. Оны редакциялан оны комуян 3 кенигene тахарбытым память кенигетин. Бастаңытыгар билитте маран шериле хаман тыыннагар гейбиттери, иккисигер шеригөл биттери, үшүгер тылга үле уронугар хыжыбыттыры онна тылга эте Сталин Тебеле Ахмед Әлинен наградылы мужаннар. Ордук. Оннан атыныр үйентан тұспата ден ол үйіш кенегаға тылгül әләбіт жаңа үйәджен онны қоргөн әлбеттері онны бейгі тұхынан ішпейәк тәбіп бітті. Бейдін әхілектерінен. Ол кенега бет оттаманна бар болуқтақ, бәбітер бар. Онны кәннеке бұл кенегені тахар бұп біт. Бұл маны құбы мүмкін тұрый бұт кенегам ғытар бұғылақ. Şerikette lahtara kapşillerdi. Ondan bilinge dılı ol şerikette tustırıdan materyali kahırıya hıcabın. Tühede sanlıgar toğun ühüz qarın tühedler Afanasий Никентьевич bilginde ölü büyüger sılcar. Ol kurduk biliuluğun jona serige kıttıların, tılgılıların toğunan soruyuları kahıka tehigin bospakka soruyan kelle. Biliuluğun jona sergete seri kemiger xaddaq serilespitterin, ülelabitlerin toğunan pamet kinige üst toğumun tahartarda. Onu tena atan qazdaq kinige aptara. Bu yıl ol iti kapşabetim kırdık. 3 saat bağı medalinden naradılamıt. Ötene sılabı orjandan naradılamıt. Kihin toğunan materyali bulanın ıstatiyat huruybutum kahıqqa. Heveska süzgür oyga tüşbük jannar tustlarından materyali bu Petrov Dmitri Dmitrievичтен ученый bulan altına sılla kahıqqa taharbuta. Onna alttaki haqaqi jannara bu Heveska süzgür oyga narada tüşbük materyallarını taharbuta gini.
Altta kehini. Olur bollağına ol görüyü bir bekkeler orjandan naradalabıttır. Okulop kap görüyten sağalan kim Kiryas Khalcaya kehititten sağalan. Onna Kondakov Nikolay Alexeyevich redaktsiya öylelevik Stepanov Nikolay Savich diyen bir doydu ki temerönöp diyen sniper Nashat Alexey Afanasiyevich diyen. Onna dağına atıttar. Diyen Neste Kalovskay diyen o haldan kehite. Onna Zakharov diyen haldan kehite. Altta kehi o Sovetska Soyuz görüğü tüş bittiren orjanı bir bitter. Naradatın baratın polka diviziya baratın opormu gınan üye tüherbitin kendi üyehanı komandamanya orjandan sol buybun. Ontattan onu bulan opkomunen ergiten turosan körbitter urut altona asılla konak kastavıttar. Aray Okhulovkavka bir bitter Fyodor Okhulovkavka ol ki kelam maran kolkbos presidentele bol but tenne sısırış bir kovuna şevitin deputatı bol but olihin ottan sısırış bir kovuna şevitin deputatıgar berer bollaktır olihin genene köyü şülbahılgar ananlar altton 5 yıllaka ite tuğu bir bittere Sovetska Soyuz görüyün ona tuttarga 5 kiyaka berbetaktar ondan jamin 3 kiyite bilü kiyite oları bulan turosu butup Kondakov Nikolay Alexeyevich старший лейтенант артиллерияга нөтөрдөн 5 yıllaka түшпүт. Boy kıhılızna orjandan naradalabıttır onu. Onna haqalardan bu argağını pulonga sniperskay divisionine kamsahını bastan kıttıbıt tarbık ki Mironov Alexey Afanasiyevich diyen ki şüşürbe bir 3 kihinelertin kenne köröygü tüher bitter. Ol ki pulonga ölbüte kelbeta onu ötenne vallana ol tuakkı kıra tığa kıra hulus balaq toqolk vastaq heşebet presidenteliğine ondan Stepanov Nikolay Savich diyen emeşiyel Sovet sekreteri ki pulemetçik stankovoy pulemetçik ki emiyetörden tösüllaqa tüşbitin emiye toğunan boyvoy kıhılızna orjandan halbuybuttar. Ol işkini turosu butup onna iti депутаттар чагы сысырыс народный депутаттара Борисов бу культура министрі болан тибилигин тоқтабыт ки этен Иванов Климен Егорович оларга суруян оларынан көмелехүннерен онна значит самый главная ресурсер правительствотен председателя Власов Александр Владимирович тен кихиннен эмет росупут олар көмелехеннер ол кихяха 3 кихяха Советска Союз героя билүү жондоргор иңерилли бите. Тыганчы 909 сыллака Советская Влас эстенинне Горбачев илибаттан тикчер бите. Оны ите Кондаковка хияха памятник ынбука аттахыгар турар. Ол onu ол жорою беги билүүлер тураса сетиен турар. Onta olulahan şitihim diye naammin. Otta ol ontan oluran isterkalavskay diyen ki haka 5 ki haka uhaldanlar uhunnuk turassanlar emiye. Tığınca 996 yıllaka Arasya geroyu diyen atın etbittere. Ottan Zakharov diyen Viktor Alexandrovich Nikolayevich diyen ki haka aldan ki hitete haka ki hite. Bulçu tengin eteni veraqtaq, kırı veraqtaq, nuşalığın biler, amurga terabit taqa. Ol ki haka vallahan aldanlar kıyan turosu vakalar oğadık qalla. Oğadık. Ol beni lağan şitihim diye nağabın onu. Afanasy Nikentьевич олоғнар гыһа Мария Ивановналын. Тоғын састарын ахықтарғар жері, сарын-саранарыттан дағайсан тылың арыттын өйдіхін. Илләғ жек әрген қолы бұрын көрдөрөллөр. Тақсар күн сахарғатын кирер күн килбиенін иккентен көрсөллөр. Сиенлерін, қос сиенлерін көрен бейбейдіхін бар олоқтан дұғыяллар. Мария Ивановна тоғын 2 сағығар.
Oloğun tuğunan kinige soruyan tahartar bıgın kehi karaksi ister. Afanasini Kenteviç biliginde seri tematıttan tebbet. Keskilläge joňa tuhalaga oňurar üýetinde horary toppu jarygyn biliginde salgyr. Soraga soň süppüt boýunlar gördüň kilne sırdy kaattaryň üýetleri üle üýeger syljar. Tuakan nene Allah var ya Allah'ın. Kergenim çorapçı kıtanak nehliger terabit. Naşana şkola uçutalata. Bili çorapçı petuçilişetin biterbit ondan. Kendiki iki hıllah partini şkolanı manna biterbitin neyse konçanna bir şey verakta. Uçutal dağını onna kahvet ilihite dağını onna arayı konga dilelabite. Filin dağını kahvet kıstatetin taharar. Tohon tüettääk miritten bir hılaa. Tohon bir hırhıcar. Addık. Otta tuo anta diyen bir ulhanlık tuohtaanı atın kihitti yaltan addık şekeri pissoğuk. Anlık tuohturga minnattan atınım diyen hassiyadda zariat kongoraçuvun. Onnattan edereddak ona kani haddırıngın niretim. Ondık kıratık diyem tahıgar şüretim. Ondan biliyorsun ol kani harım şüretim tohtan zariat kanı kıratık kongoravun manna kıras mı diye kıras bolan. Tinningen ahuytangin antamanta bolan ırahan. Odda var baddak ona biliyorga billen turar. Zariat kabin şimbir kongoravun biliyin dahan. Kihi hamay kılavna ya bu tohtak. Edin kanın eddetten erkeyen bollağına çoğu yeti hur billen turar. Onu tulayak bolamın kıhalkattan dağını ülelen kamsan arastan onun için erkelinden ondan alarmıya ondan manna ol hıccan olapta mahçekti vera sniper di vera o sövenler azbet vera üttak eldehinna kıtana hos ve kotattan atın onun olar etki bittire bolu ondan ki rehanata emiye betin olağın kaydara şöyle o hattar binden ahılığın enginin baratın ağadıklarını yaktak ondan ki agar illa gaylak Bolaqtaqın kerkengin olargan kıtarı kerkemmin kıtarı şöyle olur robot kahandağını işe ve takbit bidde de iş ve takbit onu gölbit onu vallana kuru kotan kim tu hatırından olduk bile bütün illeste üleleçe bit bir havalaq bit ontular bit hatta barı üyerakta ülehitler bilgin barı üyerakta Onna bu tuoqa hebirge dalne bastok göremmittere manna jokuske göremmi toğu. Oloran aspatı bilehinlerer oçotoğa kölüğüne güçtaq sanatın köldürür. Bu bar olo xarıstı yörenerge iyiter ulağan ıtıkes. Sıl xonuk beytin jalıtının ustar. Kölüğüne sol buyar. Onu kıttı tenge vattaq seri öde bile eder jonga sıyya unnullar. Onluk tügenge. Bihi kekke beter saha horsun boyutların sırdık ağıtların üyetikler. Kiniler horsun sırıların. Sorukka tehen keler kançari bilerger anan kağıllarar. Sorağa soğuk süppet boyunları bulan ötüye ağıtların erketler ütüyöken dönü oğurar ıtık kırcağızlar bıt. Afanasini Kenteviç Nikolayev, Kergene Maria Ivanovna Zakharova Nikolayeva. Kurduk ıtık kırcağızlar dağpırıttan yürüyük ken tuttuğuk kerinne akbet. Kinilerge deringi maqtana bıt. Jongut sergeğit, oğulargut siyenlergit, ehegeni örüyü de yürde kötüte, ötüye sonunlarından kınattığı sarıttına diyen bağa sanabıtın derdebit.
Национальный проект «Демография» инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и реализуется с 2019 года. Он направлен на поддержку семей с детьми, повышение рождаемости и укрепление общественного здоровья, популяризацию здорового образа жизни и активного долголетия. Национальный проект «Демография» реализуется Министерством труда совместно с другими министерствами и ведомствами республики. В 2021 году на реализацию проекта «Демография» направлено 8,2 миллиарда рублей. В том числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено 5,2 миллиарда рублей. Благодаря последовательной демографической политике, выстроенной системе мер федерального и регионального уровня в сфере поддержки семей, материнства и детства, Республика Саха-Якутия сохраняет лидирующие позиции по демографическим показателям среди регионов Российской Федерации, а также первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа. За последние 3 года объем средств, предусмотренных на поддержку семей с детьми по линии Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия, увеличился в 4 раза и составил в 2021 году 14,5 миллиардов рублей. Более 26 тысяч семей получили финансовую поддержку при рождении детей. Проведено 780 процедур экстракорпорального оплодотворения, благодаря которому более 160 семей стали счастливыми родителями. Введены 22 детских сада на 2579 мест в Амгинском, Намском, Чурапчинском, Тампонском, Верхневилюйском, Татинском, Хангаласском, Горном, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах и в городе Якутске. Обеспечение новыми местами в детских садах, переобучение женщин, имеющих детей дошкольного возраста, дает возможность матерям совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» введено в эксплуатацию 4 объекта спорта. Спортивный зал в Горном Улусе, спортивный зал в Нюрбинском Улусе, спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в Мегино-Кангаласском Улусе, многофункциональный плавательный бассейн в поселке Жатай. Благодаря проекту уже 46% населения систематически занимаются физической культурой и спортом. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» введен спальный корпус на 150 мест Вилюйского специализированного дома в селе Сосновка. Это первый в стране дом-интернат нового типа для социального обслуживания одиноких, престарелых и маломобильных граждан. Здесь созданы все условия для комфортного проживания и надлежащего ухода за гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается строительство спального корпуса на 200 мест интерната социального обслуживания престарелых и инвалидов в Алекминске. В сентябре 2021 года забита первая свая и начато строительство Намского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 65 койко-мест. Проект нацелен на активное долголетие, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста и повышение уровня качества жизни граждан старшего поколения. Сегодня государственная семейная политика республики направлена не только на повышение материальных ресурсов семьи, но и на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей и традиций, повышение родительской ответственности за воспитание детей. Проводятся республиканские семейные праздники, конкурсы, награждение многодетных матерей и отцов, ежегодный республиканский фестиваль «Семья года». Глава республики 2022 юбилейный год объявил годом матери в республике Саха-Якутия и призвал поднять в обществе широкую волну уважения к женщине, уважения к матери. Национальный проект «Демография». Молодец, молодец. Күрәктәйгә гыттык буннада. Мин кыйыкпын багырым. Мен бийге саалаа көвөр бар булды. Бу просто сүйдү булмада мусери. Талига тагар тахандам нуллубат чагыл хайттугай. Алмаз кредит сервиска уруну программатын арыйын, онна сыналақ берістері сүйенілін. Сүрін беріс сүз тыгын чағыққавай уқатшынан. Оны тағанан, сақа сірін карьер турдар, онна да араз берістер әгіне Алмаз кредит сервис бұқа бары филиалларға күйтелді. СК Мебель – это поистине мебельный рай. Наша мебель подарит вашему дому чувство комфорта и уюта на долгие годы. СК Мебель – красота и уют в каждом доме. Хотите поменять окна? Все ваши идеи воплотим в реальность. Окна стандарт. В компании «Сахаспецтехника» огромный выбор тракторов, сенокосилок, граблей, пресс-подборщиков, доильных аппаратов, почворезов и запчастей к ним. Техника в наличии и под заказ. Ждем вас по адресу Якутск, улица Чернышевского, 100Д, 742-492, 742-492.
Почти половина лесных пожаров происходят по вине людей, всем, кто отдыхает на природе, дачникам, ягодникам, грибникам, охотникам и рыбакам, фермерам, владельцам сельхозугодий, трактористам и коневодам. Частыми причинами пожаров являются брошенная спичка, окурок, стекло, разведение костра, поджигание мусора или сухой травы, проведение сельхозпала, искра выхлопной или печной трубы. В случае уничтожения лесных насаждений виновнику грозит до 10 лет лишения свободы, взыскание ущерба и затрат государства на тушение пожара. Не становитесь причиной лесного пожара. Незатушенный костер, окурок или спичка, битое стекло, горящая трава могут вызвать лесной пожар. Находясь в лесу, соблюдайте простые правила пожарной безопасности. Эх, дороги были до туман, холода, тревоги, до степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложить посреди степи. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, за пули свистят. Дороги, пыль да туман, холода, тревоги, за степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Ой, дружок, в бурьяне неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Край сосновый, солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями, то глядят вслед за нами родные глаза. Дороги, пыль да туман, холода, тревоги, за степной бурьян. Снег ли ветер,